umuntu uma enobizo lokwelapha ubebonakala ezalwa ke besenzelwa umsebenzi wokamukelwa leso sidalwa leso ke sikwazi ukuthi siqale sisebenze kuyena kuke kubonise kuyena makakhula lo muntu loyo kube ngathi talent elithile analo kanti lokho kuyisiphiwo aphiwa sona lo wamakhekeleza amhlophe ke kuyinkinganyana kuyinkinga lokhu. Sanibingelela siyanemukela ohlelweni lethu le-Echo Point TV the call babukeli be-Echo Point TV ningakhohlwa njalo ukuthi lo hleli la esihlalweni sobukhosi khonya mina imini engqwelela lo bingelelayo ke lana uxolana mfana kaMbatha ke ushanda undaba ezitha lona usontshikazi umthiya ushota uMantina siqhamsodidla madlevana ugatsho umdidi odakhayo udakhela ucatho nina nje lapha ekhaya sicothe nihlale nathi sihlale nansi Echo Point TV. Don't forget to subscribe and like and comment and share. Angihleli ke ngedwana namhlanje ke futhi ke ngeke ngibe mningi ngapha esandleni sami sokunxele ngihleli nomkhulu futhi uShobelikhulu uphinde wabuya futhi niyakhumbula ukuthi washiya inkulumo yakhe ilenga kakhulukazi ngoba ayikhulume ngendaba miscarriage nangendaba ye-abortion. Namhlanje sohlala udabeni nje ngqo futhi sizokwengezela kikho bese futhi sitheka over lapha udabeni lenhlanhla nokuzalwa wembethwe ukuthi kwenzakalani lapho. Mina nginamaningi just nje bengenzela ukuthi nginibeke esithombeni ukuthi namhlanje ngoba sizodila nenhlanhla nokuzalwa wembethe ukuthi kushiyanaphi kwenzakalani ngoba baningi abantu ababhekene naleso simo. Ngizothatha ithuba ke nentambo ngiyibhose kumkhulu ke abingelele simwelcome sikwazi ukuthi futhi ke siza ukuthi uze ngani mkhulu. Thokoza ninjani? Siyavuka mkhulu sinezwa ke namhlanje. Hayi siyaphila. Waphinde wabuya futhi qathatha. Kulukudu. Awubatshela ukuthi kambe namhlanje ubani. Unanaphi izisho zakho musuzisho ukuthi ngubani awuthanda ngushukela ngazo kuzodala kunjani. Awubatshele mkhulu. Ngeke ngithi phakama mdidiyele insizwa emidwa wena amakhensi kumnyama ilanga lingekho. Kedleza ngezinye impande emthabansindi nesimuhu mithi nesihlahla esingahlazi ezimeni shiya inhliziyo zamadoda ebovu. Ngushukela kwabangithanda ngenhlaba ehlaka abamzonda uShobelikhulu Shobelidlula amanje Shobelenjula mthakwezinjula inhlosini lesizwe siza ngeminyaka. Bembe kalokuthi awumagujwa wena ombezimbi wesingambiki siyathwebuleka. Lovuzadle khanga ukuswelebela usikithi uma namlomo ongathethi manga. Umkhulu lo uShobelikhulu wakaSimelani umpembe lo wase Northwest Province endaweni ebizwa eNhlebukhathi sofa sonke ongumelaphi wendabuko ayisibuyile mnewethu namhlanje sithaya kisivakashe futhi. Yebo. Thokoza nathi sikuvulela izandla ezimhlophe mkhulu siyakwamukela ungadideki nje kuphela kwamukelekile ekhehla lami. Akwanda. Thokoza mkhulu. Mkhulu namhlanje ngathi ayi ufike ngenye impura ke namhlanje. Ufike ngenye qala wawugqoke nje i-tracksuit yakho impela ngalesa sikhathi namhlanje ufike impura. Isho ukuthini le attire njengoba uyifakile inhle kangaka ibukeka ngathi kodwa kunobukholo ngathi umfundisi understand kwenzakalani. Isho ukuthini ngokurepresenta umkhulu uShobelikhulu? Right ke igama umkhulu uShobelikhulu kaSimelani kuyigama ledluzi lingembethe. Igama lami nguIbrahim wakwaKhoza. Akulona igama lobuKristu kodwa igama lobuSulumane. So ngikhula ngayo ijalabia noma amakurda. Mangikhula mina ngoba ngangikhuleka 5 times a day ngiyiSulumane. So namhlanje ke ngigcoke ngoba lokhu kubizwa ngokuthi ijalabia noma ikurda. Akulona ijazi noma umNazaretha noma othizeni. Kodwa ke indlela okwakugcokwa ngayo endaweni efana noMauritania. So mangigcoke kanjena ngirepresent iAfrica to be short nje. Umbala lo mnyama kumina usho ukuthi ubumnyama akubona ubuevil singabumbatha singazilile sibumbathela nje imimoya enamandla ngoba ubumnyama nje ikhala emnyama nje ayisho ukuthi kusuke kunemimoya engemihle kodwa suke kuyimimoya enamandla ngoba sazi ukuthi thina sizwe simtsundu noma esimpisholo vele singabantu bamandla. Thokoza mkhulu. Ngoba uthi indaba yokukhuleka mkhulu lapha uthi uyiSulumane wawuyiSulumane ukhuleka 5 times a day. Kuhlobana kanjani nomsebenzi wakho osuyiwo njengamanje? Hayi akuhlobani. Akuhlobani kuyaxabana nje ngempela ngoba kwi-religion ubuSulumane noma iIslam
Islam ya yize kuthiwa indlela yokuphila it's a way of life idini ibizwa ngokuthi idini ngolimi leArabic idini ulislam indlela yokuphila ukuyikhothamela ngaphansi kukaMenzi noma umdali oyedwa nje uyabona ke so manje ngesizathu engithi akuhlangani ingoba phela kufana nereligion kanti thina izinto zakwantu sihamba ngespirituality kusho ukuthi thina siqonda indlela ngendlela zoyise emkhulu bethu uyayibona ngimina ngiyeAfrica yep ngumAfrica kodwa ke ubusulumani phela ngithi busukela eSaudi Arabia which kuse Middle East so ngeke kuhlangana namasiko wethu vele nezithethe zethu ngeke ifane so engikwenzayo ke khona manje njengoba ngangenwa abantu abadala bafanga ngaphansi kwesigodlo somuntu ngayintwasweni ngathwasa ngaphehlelwa ngenza konke so ngamukele ubusha kumina ukuthi manje sengumuntu wesintu hayi umuntu wenkolo yebo lapha enkolweni yeIslam wawubeka ubani yini yakwenza ukuthi eyikwenza ukuthi ukholelwe kiyo noma khona emndeni noma umndeni wakho wawusonta khona nawe wasonta khona noma kwayifikela nje ukuthi ungene kule nkolo inkolo yobusulumani inkolo esikhula ngayo emndenini inkolo esikhula ngayo yebo yebo ngithi kukhona abantu abakhula ngomuKristu yathi sikhula ngakho kwabani esibongeni sakababa noma sasekhaya yebo umama nobaba mina ngakhulela kubaba ngoba ubaba nomama bashada wakhulela emshadweni ngakhulela emshadweni mina ya nabafowethu nabodadewethu yebo manje baphatheka kanjani masubashiya ngale bona kuIslam enkolweni yabo usuza ngapha kuleyo class hayi bonke abantu abasekhaya uyabona ngoba lento yayifakwe ngezathu ethile bonke abantu basekhaya abantu basebakholelwa esintwini ke manje sibonga lokho okuhambe kwashintsha bakholelwa esintwini yebo siyakhala la yebo madoda ngithi uhamba ukhula uba nokuvuleka emehlweni kakhulu uyabona ubona ukuthi lokho engangicabanga ukuthi kuyikho somehow kubukeka ngathi kuyikho kungekho ngoba umuntu omnyama unendlela enaniphila ngazo nine relationship nomdali ngendlela enanazi ngakhona manje njengoba usubuyela ekutheni uyigqoke lesilamba sakhona lapha kwisimani kodwa ngokwenkulumo uthi umkhulu Shobelikhulu usaphuma kule yankolo leyana angiyigcokelanga ubukholwa ngigcokele ukuthi one of ama garments agcokwa eAfrica uyabona mawungakubheke nje le ko Mauritania kuSudan endaweni eningi kwakugqokwa vela amagameti yabona yikho sitshala icotton singama Africa yayiprocesswa yenziwe impahla abantu bayigcoka ngaphandle kwamabhishu nje ngaphandle kwamabhishu nje sasigcoka nje into eyicotton hayi ukuthi i-represent kahle hayi ukuthi i-represent ubukholwa cha ubukholwa nje cha hayi mina ne-religion isamanzi neoil umuntu nje mina engakholelwa nje kwi-religion at all Islam Christianity konke nje hayi isidalo cha sengikholelwa endalweni yakithi lapho khona ngaphambi kokuthi kufike zona ireligion ngikholelwa kulokho kwakholelwa oyise emkhulu ngaphambilini ukuthi kunomenzi owumveli inqangi uyabona sengikholelwa kulokho manje ngoba mkhulu kunokhambe kufika ekutheni kube nokholo kube nesintu mina njengoba ngiyimi mhlawumbe ngithi mina ayingikholelwa uNkulunkulu wena awuthintani nento enokholo nje sidalo at all or mina ngiyakholelwa kuNkulunkulu ngiyakholelwa kumenzi noma umveli inqangi noma mhlambi kuthiwa uthatha amachole besuthu ngiyakholelwa ukuthi sinayo umdali kodwa hayi ngalendlela leyincwadi le yafika mhlambe kulethwa iQurani kulethwa iBhayibheli kulethwa iTorah noma amaZaburi imibhalo le ekuthiwa kumele sikholwe kanje ngikholelwa ukuthi lenkolo lesakholelwa abantu ababathwa yabona abantu ababathwa abayanga esikolweni abasebenzisa imali abazilutho njenge civilization according to ebelungu to civilization ukwazi impilo yasemadolobheni banendlela yabo yokuphila
so ngikholela kuleyo ndlela yasendulo manje Okay. iyona indlela engicabanga ukuthi iyona indlela eyayiqondile ukuthi senze izinto ngakhona ngoba ireligion ngicabanga ngenye indlela ngayo angithandi ukuyikhuluma ngoba bazophatheka kabi abantu kanti kubona kwami ukuthi no isuke yaba umqondo wokudukisa abantu from ebuboneni ukuthi wena uyilahlela ukuthi ungubani kahle kahle. Like leli gama le religion ngiyalizwa liseliningi ulokhu umkhulu ephinda. Yebo. Ngiyangidida. I-religion yini kahle kahle konje? I-religion izindlela ezihlanganisiwe ezifakwa emuntwini ukuthi makalandele lezo zindlela kwakhiwe ukholo ngalezo zindlela. Ngikwenzele umzekelo. iChristianity indlela ehlanganisiwe yasiyethiwa ngokuthi abantu abazolandela uChrist kusho ukuthi ideology noma imbono ethile ekumele abantu bayilandele. Hayi cha ziyakhala mkhulu hayi kuyezwakala mkhulu Shobela khulu ake sivele sike nodabeni ke mkhulu la namhlanje njengoba ushilo ukuthi ufuna ukuzogcizelela nokuzoqashisa nokuzoqondisisa ukuvula inkungu esengqondweni zabantu ngendaba yokuzalwa wembethe inhlanhla yakhona awusichazele ke mkhulu ukuthi kahle kahle kwenzakalani ke kuleso simo. Okay namhlanje ufuna ukukhuluma ngendaba yokuzalwa wembethe ngoba kule episode esidlulile sike sathinta ingane ingazaleki ngemiscarriage abortion nama stillborn babies manje ke siyazalwa ingane. Uma ingane kunenkulumo ejwayeleke kakhulu ehlezi ixoxwa ukuthi hayi uzalwe wembethe bekumele kube kude ngempilo. Impilo yakho bengamelanga kube lana kube nje usudlondlobale kakhulu kwasha kwacima kodwa ngapha uyahlupheka. So ukuzalwa wembethe kuyini? Ukuzalwa wembethe isimo lapho umuntu ezalwa khona embethe utho noma into ethile kuyena emzimbeni. Mhlambe uzalwa umbethe nje ingubo phecelezi ngokwesilungu bathi embiotic sac noma uzalwa mhlambe umbethwe inkaba idwalalane umzimba lapha kuthiwa i-cord birthing inkaba lapha idwale kuthiwa uzalwe ugaxile noma uzalwe unqwambile noma uzalwe neminqwambo bese kuba nokuzalwa umhlophe noma unamakhekelezi amhlophe kuthiwa it's a vernix caseosa. Lokuzalwa wembethe kuhlukana igaba ezintathu. Okay. Ukuzalwa ngengubo ukuzalwa ngeminqambo noma ugaxile noma ukuzalwa umhlophe noma ukuzalwa ngamakhekelezi amhlophe konke lokhu kuchaza ukuthini ngokwesintu noma ngokomoya kuchaza ukuthi umuntu ezalwa embethe usuke ezalwa ehamba nomoya ozomholela empumelelweni nasenhlanhleni empilweni yakhe yonke. Kodwa ke kuhluka ngokuthi uzalwa ngayiphi indlela. Uma uzalwa usesigujini lokho kuthiwa i-ankle birthing noma uzalwa nge-embiotic sac noma uzalwa ngengubo lapho usuke uzalwa nesidalwa umbethwe isidalwa manje okuwumuntu ophila ngokomoya kuwena lo muntu loyo kumele embulwe lo muntu loyo kwembulwe ingubo kuze kuvuleke izinto zakho kuqhaqheke izinto zakho zikwazi ukuthi zibe nempumelelo siphambili. Uma uzalwe ugaxile lokho kuchaza ukuthi mhla uzalwa wena umuntu ozolapha abantu uzoba ngumelaphi. It's either kungaba umelaphi ngentwaso noma ngaphandle kwentwaso noma ungaba umelaphi ngokwesilungu ube udokotela ube unurse ube psychologist ube i-therapist ube noma yini kodwa ube ulapha abantu noma ulapha imizimba noma imimoya yabantu lapho kuwuphawu lokuthi kusuke kuzalwa umuntu ongumelaphi. Then uma uzalwa umhlophe unamakhekelezi amhlophe lapho kusho ukuthi usukuzalwa nezidalwa noma imimoya eminingi ehlukene lapho uthola ukuthi umuntu wakhona uJohn of all trades but esikhathini esiningi baba i-master of nothing ngoba uthola ukuthi kuningi ungakwenza uskilled entweni eziningi izinto uyibamba kalula uma uzaleke kanjalo kodwa uthola ukuthi ayikho into yakho neyodwa ephumelelayo uma lokho kungalungisiwe. Ukuzalwa wembethe ngengubo uyembula ukuzalwa ugaxile uyalungiselwa. Nokuzalwa umhlophe futhi kumele kuhlanganiselwe imimoya. Hayi wonke umuntu ozalwa embethe usuke yombula kuya ngokuthi umbethe ini lo muntu loyo. Then kulapho ke kutholakala khona. Ake ngithathe lento ngiyibuyise emhlabeni esiphila kuwona. Kuze abantu bayiqonde kahle.
umuntu ozalwa embethe umuntu ozalwa enento esiyibona ngamehlo wethu the physical eye sibona ukuthi hayi cha lengane lena njengoba izalwa ngelanga lokuzalwa kwayo izalwe iphakathi esigujini kusho ukuthi lengane lena ingane ezosuke inothe emhlabeni iphathe umnotho woyisemkhulu icebe ngempela uma izoembulelwa wona lo msebenzi ngoba kula embulelwa khona umuntu khona kusetshenziswe yona futhi lengubo ibe iphathi neparcel yama ritual enzelwa wona mhla embulwa lengane bese uma isasencane leyo ngane yembulelwa ngembuzi eyodwa Okay. bese ke lembuzi eyodwa yokubika nokwamukela lesidalwa azanaso okuyisidalwa esihamba naye ukuthi sizomholela empumelelweni umuntu ozalwe embethe kanjalo enengubo lo muntu loyo akabi nenhlanhla yokuphumelela noma yokukhushulwa emsebenzini uthola umuntu wakhona unogazi lokuthandeka kakhulu ezethandwe ama seniors abantu abangaphezulu kuyena kodwa yena barelaye kuye bamthembe kodwa yena angatholi iziqu zokukhushulelwa emsebenzini angarecognizewa lo muntu ngoba lo muntu usukezelwe unalento lena yokuthi indalo yakhe ayimfuni esebenzele omunye umuntu kumele yena eyisebenze yena Okay. ngoba emhlabeni kukhona abantu abadalelwe ukusebenza basebenzele omunye umuntu kukhona abanye abantu abadalelwe ukusebenza kodwa babe bayisebenzela bona lo ozalwe embethe yena umuntu wakho unenhlanhla ahamba nayo sidalwa ngoba kunesidalwa esiza nenhlanhla kuyo kuyisona esizomkhomba uma sekwembuliwe ukuthi makenzeni empilweni bese aba nempumelelo kodwa lo mnotho awuphathayo akuona umnotho wakhe eyedwa kodwa umnotho wokuvusa abantu basemndenini bakuleso sibonga anakekele labo bantu labo ayenze into efana njengama foundation ukunakekela abantwana bakulelo khaya kuze evuse ilegacy yakulelo khaya umuntu ozalwe embethe ingubo loyo njengoba ezelwe embethe siyibona physically khona singakuboni ngamehlo yilokho akwembethwe umbethwe yini manje isidalwa which is entity noma umuntu ophila ngokomoya ahamba naye so bese ngiza kulokhu ke kokuzalwa ngenkaba igcwalelane umzimba kanjena noma ukuzalwa ugaxile bathi ugaxa entanyeni noma ngeminqwambo noma kanjani ukubone ukuthi kukhona loliphawu esike silenze uma umuntu eya entwasweni eyothwasa kuba naleli siko lokuthi uma sekehlatshelwe isilwane sakhe sokuthwasa bese bathatha isikhumba bese basike inqwambo ethile bese bambathisa yona ingoba basuke balungisa isimo sakhe la simkhombe khona ngoba leminqwambo le isuke isymbolize ukuthi kulungiswa isimo esithize ngoba umuntu uma enobizo lokwelapha ubebonakala ezalwa mhla ezalwa ababelethisi endulo babekwazi ukubona ukuthi lengane njengoba izalwa kanje kusho ukuthi impilo yalengane ikanje lengane kumele yenze lokhu nalokhuyana ibibonakala ezalwa ngoba usukezelwe embethe bayabona ngeso lenyama bese kuba nemoya embethe le moya embethe usuke embathwe abelaphi noma amanyangi wasekhaya ngoba amanyangi laba bazohamba ngobunyanga kuyena abanyange izimo ethintana nezikamoya futhi nezinto ethintana nengulo zomzimba kanjalo kanti ukwelapha nje kungahle ukuthi mhlawumbe ulapha nje ngodokotela imedical doctor noma kanjani uma sekunjalo lapho esikhathini esiningi umuntu ezalwe enqwambile ezalwe embethwe ngeminqwambo kuke kubonise kuyena makakhula lo muntu loyo kube ngathi talent elithile analo kanti lokho kuyisiphiwo aphiwa sona bese ke uma sekwenziwa kanjalo ke besenzelwa umsebenzi wokamukelwa leso sidalwa leso ke sikwazi ukuthi siqale sisebenze kuyena uyabona ke ukuthi lo muntu egcine elaphile lo amakhekeleza amhlophe ke kuyinkinganyana kuyinkinga lokhu even iskhasiosa ilento ukuthi umuntu kube ngathi uthelwa amasi emzimbeni umezalwa wese wawoma kuba ngathi unepowder nyana odokotela uzothiwa uma ungamgezi lo mntwana kuzoyisukela ngoba umgezi uzointerfere nesikhumba sakhe kuzoyisukela makuya kwesikhathi lo muntu loyo usuke anezidalwa eziningi
Yep. kuyena ayesisodwa noma ezimbili eziningi umntwana khona uma ekhula angenza izinto eziningi azenze kahle zibonisa impumelelo kodwa ke ayenza okuthile usathubhekile kulokho akweke Yep. ayenza okunye usathubhekile akweke kube impilo yakhe ngoba akahlanganiselwanga lezidalwa ukuthi sivumelane ngento eyodwa nokunikezana isikhathi ukuthi zizosebenza kanjani nalengane so lapho ke leyo ngane la ilungiselwa amasiko lapho kuzophakanyiswa khona imithi ephakathi einkambeni noma egobongweni elithile ekumele alidle njengomayihlaba ihlangane kanjena ihlanganiswe ngaphakathi lapho umntu badloza odloza inkulu imithi ethile akhelwe igobongo lesambu kuze elihle bese embula lokho kumele kumbuleke kuyena ngempela kuze ebone lo mntwana ukuthi yini kumele ayenze kuqala athi mase masterile sene foundation right besalandela ngenye so kuthintana nenhlanhla lokho thintana nenhlanhla lokho ngamanye amagama kusho ukuthi umuntu ozalwa embethe umuntu osuke ezalwa enenhlanhla elele ekutheni uzoyenza lokhu nalokhu bese yahamba ephumelela kuyinhlanhla yani yendalo ngoba khumbula kukhona inhlanhla yendalo uzalwa nayo wena njenganomuntu wonke umuntu uzalwe nenhlanhla kodwa hayi wonke umuntu uzalwa embethe kodwa wonke umuntu emhlabeni uzalwa nenhlanhla embethwe izidalwa ezihambisana naleyo nhlanhla sibona kanjani ke uma ungambethwanga ungambethanga lutho sibona ngokuthi lento thina sibiza ngokuthi talent iyona lento ekumele kube i-career yakho ikhono lakho lelo usasemncane uma usasemncane ngizoyenza umzekelo uma usasemncane unale talent lokusa uyabona italent lokusa lokuba stoat ngeAfrikaans ukuba stoat ushaya ezinye ingane udlalela emvuleni odakeni uyakhuzwa abantu abadala uyaphikisa uyabaphendula bafuna ukukuthuma ofuni ushaya abanye abantwana kungena amaqala ekhaya uze waziwe nokuthi hayi ngizobiza usibanibani ube uwolwayo ulwela abangani bakhe estradeni ungena emaqaleni yonke leyo nto uze umuntu ngokungazi ethi hey yazi uMantombela kazele kulengane ubola amathuba uyangizwa akukho njalo lengane lena isuka ine talent eli strange kakhulu and akusho ukuthi lengane mhlambi ibangwa ngabakubo kumele iyoyenzelwa mhlamba amasiko ngoba nakho kuyenzeka ukuthi imele yenzelwa amasiko kwabo babo wakhe lengane lena uthola ukuthi ine talent lokuba yisoja ngoba yonke lento ayiyo kahle kahle idingeka ebusojeni lento kubuhlova lobu budingeka ebusojeni uyaqualifya futhi uzoqualifya futhi abe umuntu odiscipline ebusojeni ngoba kungedlela lobuthi kubelayeka khona kodwa ngoba asiwa sport ama talent uyayibona so sibulala iphiwo lezi abantwana abazanazo ngoba mawungabheka abantu abaphumelele ezweni kazi lakithi ababelumbi noma kuabelungu noma bebalela imhlophe abafika lapha eAfrika lapha iningi labo baphila ngezinto ababeyizo basasebancane ngazi noma uyakuqonda lokho ngiyakuthola impela mkhulu uthola ukuthi uma athlete wayethanda ukugijima njalo bakubona lokho uma umuntu ebhukudayo bambona ukuthi uyathanda ukubhukuda hayi leyo ukuthi uma uthanda ukubhukuda wena uswima umuntu wakithi bathe suka lapha emlanjeni awubona ukuthi uzodliwa inyoka yazi lengane ayizwa so kubulawa iphiwo zoyisemkhulu lapho abafika nazo enganeni so lokho kuyinhlanhla yethu italent liyisiphiwo isiphiwo lese kumele siconvertwe into i-career yethu awukwazi ukuthi uthathe ingane enganazwelo impatient nje engafuni ukulalela ufuna ukuthi lengane isebenze ngama patient kuba udokotela kanjani ngoba lengane yohluleka ubudukulo obudokotela bayo ngithi noma isebenza lapha yana izoba nenkinga zama complaints ngoba abantu bazokhathalwa iyona bese sola bathakathi kanti uthola ukuthi iqiniso inhlanhla bayiboni la ilele khona akekho umuntu mbatha shandu akekho umuntu odalelwe ukuthi ekhule ehlupheke kodwa mangithi
sidalelwe ukuthi siphumelele. Yeah. Ukuphumelela kusho ukuthi phela kumele ngihambe ngeMaybach noma ngihambe ngemoto ethile. Ngemoto Ukuphumelela ukuthi ukwazi uku-afforda impilo yakho oyifunayo phela ngaleso sikhathi ongakwazi ukuyi-afforda ngaleso sikhathi ikona ukuphumelela. Ukuphumelela So ke lokho. inhlanhla yani leyo yendalo yep sibe nenhlanhla evuswayo. yep Inhlanhla evuswayo ke le ndala ngithi ngichazile ukuthi ukuzalwa wembethe kumele kulungiswe bese kuvuleka inhlanhla. Yebo. Lana abanye abangazalwa ngabembethe laba bambethwe izidalwa ezithile makuspotiwe ama talent bese anacharwa abhekwe lawo ma talent ukuthi akhuphuka ephambili. Bese ke le nhlanhla lena yokuvuswa ile nhlanhla lena othola ukuthi wawunayo inhlanhla yokuphumelelisa kwafika umuntu wafike wayigangela leyo nhlanhla uthwebula mhlambe yathwebuleka kanjena noma yavalwa ngoba kuyenzeka ngesinye isikhathi ube nenhlanhla yayo imali bese bakuvale kulula ke futhi ukuthi umuntu bamvale maka nenhlanhla yemali ngoba kuboleka imali kuyena kugangwa ngaleyo mali angasaphinda ayibone leyo mali uthola ukuthi kwesinye isikhathi wena kuyazivala wena noma uthwebule ukuthi wena usivale ukuthi inhlanhla yakhe ithwebuleke ngale yanto esike sayikhuluma kwenye ivideo ukuthi indaba yomjolo iyinkinga ngoba manje uhlangana nomuntu awuyazi imimoya ahamba nayo lo muntu ama energies ahamba nawo lo muntu uhlanganela nayo ngocansi bese uqala uyahlupheka uhluphekiswa yini kuthwebuleke lenhlanhla yabakini ehlambulukile lenhlanhla bekusebenzela isishona kuyena kwesinye isikhathi uhlangana nomuntu wena usebenza yena angasebenzi uyabona bese wena ulahlekelwe umsebenzi dukuduku yena athola umsebenzi athola ama promotion uphuphe wena udrive imoto ebomvu eMercedes Benz nini umbole makase kathenga imoto lo partner wakho uthenga the very same car ne choice yale moto wena obuyiphupha kusho ukuthi ngamagama kulimele wena kahle kahle uyithathe yonke lenhlanhla yakho uyithathe yonke lenhlanhla uyihubhe yonke lenhlanhla wayithanda ngokungazi wena so manje uma kunjalo inhlanhla ngoba isihambile isifile kwena iyavuswa ke inhlanhla mase kunjalo kusetshenzwa umuntu ngemithi emhlophe okuyimithi yenhlanhla esetshenzwe lo muntu kuqoshwe lezi zinto ezikhona ezithwebula inhlanhla uzithwetshulwe back bese eyasetshenzwa lo muntu ukuze inhlanhla yakhe ibuye kuyena inhlanhla evuswayo ke leyo into enzakalayo nento ephilayo nabaningi badlulile kulokho izinto zabo zichubeke ziphambili bese kuba nalenhlanhla ke lena ke ethwetshulwayo phecelezi lenhlanhla lena ehambelana nezithwalo uyangizwa ngithi levuswayo usukuphakanyiselwa izipho zakini kodwa kuba yiphakamiso usukuphakanyiselwa izipho zakini kuyiphakanyiso lezo inhlanhla yakini nayo yonke leno le ethwetshulwayo lena kusuke sekuthwalwa uma uthwala phela usukuthwala into engeyona inature yakho kumele sikwazi lokho ungazange ufike nayo vele ngizokwenzela example ukuthwala ngesizulu is to carry something uma ngibamba ibag nje ngithwele ibag lena kuyona ayiyona iphathi yami ibag i-material different iyinto different so nayo imimoya yokuthwala phela usukuthwala imimoya ekungeyona imimoya yakini kusuke kuyimimoya different enditholaka ekungeyona yakini kungakho ngesinye isikhathi ihamba ikujikela isengasuka nje futhi ngoba kuyona yakini vela awusalani nayo akuyona indalo yakini futhi akuyona indalo yomuntu leyo mimoya leyo mimoya ikhona vele kahle ayivuswa ngifuna ukulungisa lenkulumo uma kuthwala awuvusi into evusa ungavusa imithi ngoba imithi uyayibona kodwa ke umoya ufi awulali futhi awuvusi usuke usudonsa uyawudonsa lemimoya ngama ritual athile bese fike ehlala kulento leyo ephakamisayo lento mase uyisebenzisa ivehicle inqola yale mimoya ukuthi le mimoya yenze lento wena ofisa ukuyenza uyangithola lapho usuke uswenza njani usuke usuthwele so mangikhuluma ngenhlanhla ngithi inhlanhla ziba namasosi amathathu empilweni yomuntu leyo zelwe ngayo until leyo zelwe ngayo ya disturbeka ngoba wonke umuntu uzalelwe ukuthi ephumelele wonke umuntu uzalelwe into ethize unento unesizathu bekelwe sona la
uma uzalwa usonga izandla bese kuthiwa hayi uphethe iphiwo zabakubo. Uma kuzovulwa lezandla bekwamukela ekhaya abantu bezokubona bafike bafaka imali la ngaphakathi ngoba imali iyona ekhanyisela izidalwa, meaning ukuthi bakuvulela leyo nhlanhla labo bantu wena usemncane bese isilinyazwa ngabazali bethu mase sikhula. Yeah. Thi hayi lengane lena ustotere ini bangaboni ukuthi lengane kumele ibe yisotsha. Bathe wena uyadweba lapha yana kumele ube iartist. Mhlambe wenza o civil engineering nani uyodraw amabloho nani bathi ke babulala lento bathi lento izokufelisa esikoleni akukho la ikunceda khona. Yingoba abazali bethu azange baze bafundiswe ngalezo zinto endulo ukuthi umuntu nomuntu isiphiwo anaso isona esiyomphilisa empilweni kuze egcine ephumelele. Italent leli analo ilona eliyisiphiwo sakhe futhi esizomphumelelisa empilweni. So lokuzalwa wembethe, abantu abazalwe bembethe bazalwa nenhlanhla kodwa uma bengayilungisi into yokuzaleka wembethe iba amashwa amakhulu kuyena lo muntu lo imbangela amabhadi amaningi. Phela kube amabhadi ayibi inhlanhla. Ayibi inhlanhla eba amabhadi. Iqala kahle ibonakalise ukuthi hayi kunenhlanhla ehamba nayo bese iyaguquka nje out of the blue ngoba awumamukelanga lo muntu lo o representwa ilento oyembethe. Ngoba makagcoke ingubo lapha yana noma iembiotic sac kusho ukuthi leyo nto irepresent umoya othile. Abanye abantu bake bathi mabashaya enhlolweni belahla amathambo bese bathi wena uzalwe newele kodwa iwele liyalanda. Kwaba umuntu ohamba emhlabeni kanti basuke babona le ngubo bayibona njengethwin yakho. Kanti kusuke kuyingubo le abayibonayo ngaleso sikhathi noma usuke kuyimnqambo leyo noma usuke kulobu mhlophe engibushoyo lobo ukuthi kuba kuningi. Yebo. So mkhulu uShobela Khulu kizo zonke lezi zimo lezi na ngendlela oyichaze ngakhona izinto vele okwaziyo wena njengomkhulu uShobela Khulu ukuzilungisa vele nqa. Yebo mina into engike ngiyenze Mbatha angikhulumi information esikhathini esiningi. Information into engizwe bathi ngithanda ukukhuluma into ulwazi into engiyenzile nento engiyiphilayo nento engiyaziyo. Yebo. So ngiyakwazi lokho. Yeah. And futhi ukwembula ingubo kuzo zonke legaba zizintathu. Awembuleli ingubo kwagobela noma inyangeni. Okay. Kumele ingubo uyembulele ekhaya lapho khona lesidalo esihamba nawe sisuka khona. Uma sisuka komama kodwa wena ubaba nomama bashadile ukhulela kabo baba kumele ubuyele komalume uyolungisa ingubo yakho khona lapho. Makuyingubo makuyiminqwambo leyo iyona uma ikhipha leyo minqwambo ikuthumele ephehlweni. Ephehlweni kulapho ke uzofika ulungiselwe khona ngoba usuyalelwa iyona leyo mimo ukuthi kumele uhambe ephehlweni hamba uyesikolweni. Ingakho esikhathini esiningi uthola ukuthi abantu abanobizo lokwelapha bake baphupha isikole ngoba isikole sometimes kula ungafunda khona imedicine kula ungafunda khona ukulapha ngezihlahla ukulapha ngamakhubalo nezitshalo nani konke lokho. So kusuke kuvela kanjalo ke makuthiwa mhlambe kumele ulungisele ukuhlanganiswe lezi dalwa zihlanganiselwa kini uyembula uyahlanganisa uyalungisa konke kumele kwenzelwe ekhaya. Kodwa kumele kube nomlaphi wendabuko onenjula lwazi yokuthi kumele kwenziweni kusuke kuphi kuyephi. Mawembula usumdala ingubo ingasekho ibuyiswa kanjani leyo ngubo ngoba azange nithole usasemncane. Kula kungenelela imbuzi ezimbili ngoba enye kumele ikwazi ukuthi isebenze ukubika yamukele lo muntu. Esibili kumele ibuyise leyo ngubo bese iyasebenza nempepho yamawele nezinkamba nakho konke into kuyo yonke leyo nto leyo. Uyayibona? Yebo. Ngiyakwazi ke lokho kwenhlanhla etalent ayikulele bazalini bakithi uthi abazali mabavumela ingane zibe ilento eziyiyo. Eyiyo nje ingayishintsha. Ngoba lengane phela izalwa isasencane. Lengane ngendlela edlala ibhola ngakhona idlala kanjani ibhola engana coach lengane. Kusho ukuthi kukhona lo moya
okwaziyo ovuka enganeni ukuthi lengane yazi ukuthi ibhola lidlalwa kanjani so lengane ayinikezwe ithuba lokuthi ku School of Excellence satha sibe proud ngayo lengane kunokuthi gxekwe ngoba ama talent phela ayiphiwo lephiwo kumele ziba ama career kuze ebone lo mntwana ukuthi udalilwe ukuphila kanjani emhlabeni okwethwalo ke soyishiye lo mkhulu litsatsi yeah ayikunzima ngoba ngaphela yazi abazali befuna ukuthi ingane ibe yilento yena umzali akayifisayo ukuthi ngoba yena ufisa ukuthi ingane ibokutshisha afuna ukuyiguqula esimene yizo ingane ihamba ingqubuza ke igcina ingasona lo thisha igcina umahlalele ekhaya kunjalo ngesinye isikhathi ibe uyena uthisha isithole ama qualification kodwa ingaqhashwa bese siyabuza ukuthi kwenzakalani ningayeka ingane ifunde maniqeda ningayifaki emsebenzini into yokuqala siya against bona labantu esibabuzayo ngoba bona mhlaba ebeke emhlabeni basibonisa ukuthi lengane le kumele ibe usomahlaya ibe icomedian iyophila ngaleyo nto leyo uyabona abantu kunosomahlaya lephesheya namhlanje osuka la eSouth Africa ophumelele ngokuhlekisa nje abantu kodwa wena ngoba mawungayinaki lento ungayithatha njengehlaya vele kanti lento iyaphumelelisa somewhere kubalekile kakhulu ukulandela indlela umntwana yasasemncane kuze lokho kukwazi ukuthi kwakhele empumelelweni yomntwana ngoba kuba lula umuntu mezalwa nento ngoba nasemsebenzini uba easily manageable uyabona ingane uma ithanda into ethile wayisa lapha yana esikolweni yo excel nama marks azobonisa ukuthi lento udalelwe yona noma sebenza emsebenzini bazomthanda abantu babona ukuthi ngeke baphile ngaphandle kwakhe ngoba lento udalelwe yona manje inkinga isekutheni ukuthi abazali bethu ngike ngisole bona kakhulu abazali bethu nathi singabazali kanjena kumele siyisole futhi singakuvumi ukuthi ingane uma inesiphiwo esinje kumele sisiqonde leso siphiwo bese silandela leso siphiwo sizomphumelelisa ngoba ukwazi ukuphumelela ngento engeyona yakho ingakho sishayeka kakhulu versus eminye imihlobo yabanye abantu ubathola abaphumelela nje ingoba balandele izindlela zokuthi lengane izaleke kanjani manje mkhulu ushobela khulu kuthatha isikhathi esingakanani ukuhamba ukuyolungisela umuntu ilenkinga le asubhekene nayo noma umlapha nje obadusha ukuthi ngeke umlaphele kuphi kakhobela fanele kuyilaphela kube egcekeni uma uhamba naye kufuneke nenyanga kuthatha isikhathi esingakanani mhlawumbe awuhambi naye to be exact ngoba phela ukhumbula ukuthi uma uyinyanga awukwazi ukufika uphahle ngifike kwambatha mina ngiyoshisa impepho kambathi ngikhulume nedalwaza kambathi akwenzeki lokho so mina ngimupha ulwazi nezihlahle kumele ayisebenze ama procedures uza for iadvice icultural advice ukuthi ngimuphe lokho bese ngisho ngithi mina igobongo lami liyimali engaka ngimhlanganisele lona ngimchazele nasekujuleni ukuthi njengoba wembula kanje kubalulekile ukuthi uthole amanzi esiphethu amanzi aphuma ngaphansi komhlabathi aphophomela ngaphezulu kumele uthole lawo manzi iwona amanzi embula ingubo emuntwini uzwe naphakathi ephehlweni uzwe kuthiwa mkhulu semhlanganisile igobongo lapha ngafaka ondaba zingehlele ngafaka omhlahle ngafaka imithenjena ukuthi lo mntwana ongibonisele kodwa lo mntwana still akakwazi ukuhlola ingoba inkinga isekutheni akufakwanga amanzi esiphethu ngoba lamanzi uma ephuma ngaphansi esuka phuma emfihlakalweni avelela phezulu so lo mntwana lona naye kumele equbula indaba zabantu phela into efihlakele ivele lobala kuyena uyangizwa ke lolu lwazi olu free to ogobela ke ukuthi kumele balazi ukuthi alikho igobongo elikakwazi ukuthi lembule izinto lingakhandwanga ngamanzi avela esiphethwini ngoba amanzi esiphethu wona amanzi amakhulu egobongweni asebenzayo uma belungisela imoya yabantwana kasibayazini asazi kodwa sozwa kuma comment nakhona ukuthi ngiyabheda phela wena embatha kumele basho mina ngisabike ukuthi abantu bathi hayi lo ukhuluma udoti kodwa angicorrect angathi kumina ngikhuluma udoti besayathu angabi nako kodwa indlela yokulungisa makachaza ukuthi cha mkhulu lento ayikho njalo ikanje ya uze angavumi ngilahlekisa abantu kodwa ke lento
iningi labantu aliyazi ngiyazi ngoba kade ngaba khona emkhakheni Yep. ngeke ngibone ngoba ngike ngi-advise umuntu ukuthi hayi menzele lokhu nalokhu bese liyaqhuma isidalwa bese ngempela izinto zakhe zimkhanyele zihambe ivele obala yebo zembuleke izinto zakhe yebo hayi cha kuyezwakala mkhulu mhlambe kafushane mkhulu sesogoqa vete mhlambe ngisacela ukuthi uqhubeke futhi uthi ukunanezela futhi kakhulukazi ngayo inhlanhla kakhulu nakho ukuzala wembethe ngoba ngiyabuka ukuthi ukuzala kwembethe uthe ukushaya impela ngezwe kwabalika bezu4 bezu3 bezu3 Yeah. hayi wayihlambela ngazizwa ukuthi nami siyanginelisa mhlambe nala enhlahleni mhlambe ungathi ukuthi ukuphesha futhi kakhulukazi Yeah. ofisa mhlambe kusenhlizweni ukudlulisa noma ungakuhlelanga ukukhuluma kodwa uma kukhona ukuvuka ema-meetingini ema-minithini ungakhona ukuthi ukhulume then beselgoqo uyabona inhlanhla ireason yokuthi ngikhulume ngayo namhlanje ukuthi abantu abaningi ya bayafisa ukuphumelela empilweni nabanenhlanhla abayiboni inhlanhla kubona abayiboni ngoba kuyenzeka umuntu abe nenhlanhla yemali kodwa angayiboni ukuthi imali wenzani ngayo hayi ngoba kunomikhuvu noma utikulo shabathatha imali ngoba ill discipline ya uyangithola kukhona abantu abayiphathayo ngempela imali idalwa ziyabapha imali abe nenhlanhla ohola kakhulu kodwa ke esifazaneni ugijima kakhulu udedela mawala ya udedela mawala esifazaneni so inhlanhla yakhe vele izodliwa abantu besifazane kusho ukuthi kuthiwa inhlanhla yakhe ithwebuliwe makamtshele umuntu omhlolela ukuthi wena ithwetshulwa abafazi laba ukugcwala kubona kodwa ke ngoba siyasaba ukutshela abantu amaqiniso ezigodlweni bambalwa abantu abazokutshela iqiniso esigodlweni usuke ekhuluma into wena ezovumelana nawe kodwa ezokulimaza engakhuluma into ongeke uvumelane nawe kodwa ezokuphilisa ekutshele nje straight ukuthi wena nje njengoba unenkinga yemali ngoba udlala ngemali wena imali le udlala ngayo bazoyivala futhi abantu abadala ekugcineni ngoba uyisebenzisa kabi so inhlanhla into vele ebonisa ukukhanya kodwa ke uma inganaso isibusiso vele ngeke uyibone ukuthi iphelela kuphi ingoba esikhathini esiningi abantu abanenhlanhla uthola bangabusiseki ukuthi imali ihlala isikhathi eside ingoba ama lifestyle abawaphilayo abanganayo ke inhlanhla at all kumele bangene egodlweni babuze ngempela ukuthi mkhulu nali khungivelelwa ibhadi nana kanti nani masibahlolela asibahlolele ngeqiniso sike sibatshela abantu ngakwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu wenhlanhla akuwona lokho okuhlanganisa onhlanhla emhlophe owoza nani omkhanya kude nani ukuthi nje kuphela umgeze lensila sekayifake kuyo ngoba kuyenzeka umuntu ekoleka ama-energies amaningi elale nabantu abaningi angahlambulula umzimba wakhe then uhamba nesinyama nasemsebenzini nje makafika bambizile for interview bayabhoreka ukuthi uphuma nini sebelandela nje ngoba uhamba nethunzi elimnyama lo muntu nenyama ayikolekile yena self bese gcina kungavuleki kuyena indlela yokulungisa inhlanhla emuntwini akuyona nje imithi enhlanhla kuphela miningi engakusho ngamafuphi nje ukuthi abantu mayizinto zabo ihlangahlangana abake bahambe bayobuza uyangizwa ukuthi ngabe kwenzakalani mhlambe kumele embulelwe ingubo izinto zakhe ziyakhanya mhlambe kumele guide ukuthi le career ethatha it's a very wrong career lento eyitalent yakho ishintshe urane ngayo uzophumelela noma mhlambe evuselwe inhlanhla ngoba seyishayekile ngemithi yona yinhlanhla nani noma mhlambe masekuhluleke konke lokhuyana kumele nje ethwala ugodo ukuthwala ugodo kusho ukuthi hayi usuyinikeleke manje ukuthi noma kanjani sengiyakhona ke emncamlezweni okwethwala ukuthatha ugodo ithwala yebo bathi asinabungozi hayi asazi umkhulu wena uyathwasisa nomkhulu ushobelikhulu yebo mina ngiyathwasisa ngiyaxolisa ngiyathwalisa ngoba sisekule ndaba leyo yokuthwala uyathwalisa na not ukuthwasisa hayi ngisho ngamafuphi ngathi leyo sishiyela abanye hayi mina ngithwalisi kodwa uma soxakekile isithwalo lapha ekhaya siyasehlisa kodwa ngithwalisi uyakhona ukusidilisa kodwa ukhona ukusifaka uma ngithi ngishaya inhlolo zithi ngingakwazi ngikuncede ngizokunceda uma sithi cha kusho ukuthi nawe ndoda uthathe ezinzima kakhulu nami ngeke idlalele lapho ngoba wawuwedwa mawuthatha lezo zinto so hey lapho ngeke ngikwazi ukukunceda kulala ekutheni masofikile ngathatha inhlolo zendlela ngabuza ukuthi nakho uthathe into enje isiyamxaka ke manje sesenza njani siyakwazi ukuyisusa
ngoba phela ukususa isithwalo fana nokuthi uthwebule izinto ezithile emzini womuntu Yeah. uyayibona ngithi uhamba nazo emzimbeni Yes, kodwa yes. kumele ube nendlela yokuthi udila nani kahle kahle awukwazi ukuthi ungalungisa lezo zinto ungazi ukuthi into yokuqala lo muntu lo akahambi ledlozi lakubo phela uhamba nemimoya ejulile kumele uyazi leyo mimoya ejulile ukuthi uyisebenza kanjani uyithenga kanjani ukuthi igcine imekile isuka kuyena kodwa kubhlungu ukuthi phela mase sisehlisa nasenhluphekweni uyabuyela Yeah, kumele vele ubuyele enhluphekweni ngoba phela kithi wawuthathe lento ukuthi kusebenzele mase ehamba vela kusana into ezokusebenzela inhlupheko izokulandela yebo Hayi siyabonga kakhulu mkhulu usho elikhulu njengoba futhi usukwazile nokuthi usinike imotivation ngemizwa yakho kakhulukazi kulabantu abasenkingeni ababhekene nezimo eziyemumva umuntu ayitshela ukuthi uyemumva kanti uyaphambili kanti uyemumva Yeah. kubalekile ukuthi usizo silithole kini nisidilivele isinkwa sendlebe mhlawumbe ngokuxhumana kwenkundla nangenamba ngizocela ukuthi futhi usiphinde futhi usinike sikwazi ukuthi sikuthole masikudinga umkhulu shobe elikhulu kaSimelane utholakala endaweni yase Northwest Province emngceleni yase Pretoria ne Northwest amanamba wami ngiku WhatsApp ngitholakala ku WhatsApp 065 525 7008 065 5257008 kula ngitholakala khona abantu abaza kumina kumele benze ama-booking siqala ngoba ngisebenza abantu abaningana kwesinye isikhathi ngingekho namanje ngoba ngilapha manje ngisegoli umuntu angafika angazi ukuthi angikho bezwe ukuthi ngikhona bakwazi ukufika uyabona ke lapha ekhaya ku right angina gate angina fence anginalutho bonke abantu bamukelekile lapha ekhaya kunenkinga entsha esibhekana nayo masithi sizolashwa sifica ama-bodyguard ama-bodyguard mina nginanebhatla ekele i-bodyguard mina nasendlini akuhlala khona angina gate angina fence angina butler angina lock eminyango ngidonsa umnyango nje ngihambe kanti nikadolani mkhulu masenifikile esigaba sokugadwa maseninama-bodyguard ngoba nginokubuka ngathi nibuye nibe nama-bodyguard ya bakhona abantu ababa nabo abantu ababaqapheli ababagadayo kodwa nami lo mbuzo eyibuza nami ngiyazibuza ngoba phela inyaka bekumele igadwe izinto zayo esebenza ngayo akazi nami ngiyazibuza nami asivale mkhulu izosikhatha nabantu kanti sesiyaphuma manje izosikhatha nabantu kulungile mkhulu siyathokoza mkhulu siyabonga kakhulu mkhulu ushobe elikhulu makhosi ngithokoza mkhulu babukele eCopo TV namhlanje ke besihlendo mkhulu ushobe elikhulu nisileke ukuthi mkhulu ukuvezile okuningi nanakho nakwazi ukwenza washiya nezinkundla zokuxhumana ukuthi nikwazi ukuthi nimthole nathi sesiyaphuma eCopo TV the call ngiyacela ukuthi lapha kwi-comment section nikwazi futhi kakhulukazi ukubhala ama-questions eniwadingayo nengqinamba nenkinga nokulashwa enibhekene nakho kuma-comment section asingabhali ukuthuka abantu asingabhali ukudicilele iy'thunzi zabanye abantu kepha asibhaleni into oyaziyo nokwazi ukuyenza nofisa ukwenzelwa yona la ku-Ecopo TV sihlangene ngosizo nokulekelelana nokulaphana phela hhayi ukulwa ngiyacela ngumfo wambatha sengiyaphuma-ke manje-ke mina ngushanto ndaba ezethu usontshikazi umthi ushothi uMantindane ngamsodidla umadle bukanogatshoza icolo lomtiti wadakho udakhela ucatsho don't forget to subscribe and like and comment and share sobonana kwenye episode elandelayo.